Khirtu le ngai thatu te in zawa in chi bai ve ku le tuntuma chuan Bollywood film star Aishwarya Rai chanchin tunaya athil ton sang te kan bi chiang ve le don ani kan she thawangin Aishwarya Rai hi Bollywood film star a chuan ngai ven hlo pol tak ania tun thleng hian film star ani pialama hian kong sang-sangin ama ngai sang tu alanga hle ni ti chuan tunai dewa Aishwarya hian soisel a hlo khup maya thil dang wang nilavin alan dan ain thak dang lam chho deuh wang niin mitam tak chuan soya tin tunai dewa Sachin Tendulkar fapa Arjun Tendulkar nupui neina Aishwarya Rai landan hi tlemin alo dang lam deuh aniang e hi social media lama mitam takin an soi zui le an soi sel na sat chu ani Marsinga kumsan hi somni Parukhan Aishwarya Rai hian soitakang khan Sachin Tendulkar fapati neina hian ain lana anu pahin an kalduna social media lama chuan alandan hi adang lam ta view niin an soya tlemin a thau tak awang hian mitam tak chuanin an soi sel na sa hle ni nima sela heti mek lai ka ra hian then khat tam tak ama faktu le ama ngai sang tu tam tak te chuan comment thatak tak an hnut chia thunga endik lai puin adum na hi a chuai theilo tin an soi thunga tin ain cheina te chu mitam takin an fak zui bok ani Arjun Tendulkar le Sania Chandok te inne na mun hi South Mumbai hotel man tole changkang taka ania helai program an man na hian Aishwarya le pasal Abhishek Bachchan te po antel duna Aishwarya chuan Manish Malhotra design chu aha a tin tlereu te po ein bel nual hlombok ani Milar hrimhrim ani to phot chuan an landan adang lam deuh chuan an mani ngai sang tu le an mani hotu tam tak ten an chungchanga hian ngai dan sang an nei zung thina chuwangin tuna Aishwarya landan tlema alan thau deuh ta ka wang po hian mitam takin an ngai ven ani ti kha kan seidu ani tin tungtum chau hi Aishwarya hian a thau wanga soisel a hlo voi khatna ani lova Cannes Film Festival kumsan hi somni panga pokhan soisel alo hlo towa he kunan man na hian tunma ayin a thau deuh niin mitam tak chuan an ria alan dan chu adang lam deuh awangin soisel alo hlo to bok tin heta lo po hian Paris Fashion Week kumsan hi somni pali sang hi somni panga rempa kalai chu atlemin abiang chu a thau deuh niin alanga tin a natural lo ti hin mitam takiran soisel boka botox amang ni hin an pu boka chuwangin soisel na nasatak alo tok le to bok tin hei chau hilani lovin akor hak then khatte chu ataksa ti thau zo le timoi lo tu niin mitam takin an soya an troll pha na sabok ani hetiang ang soisel sang hi tok chin masela body positivity akal puya wang le thau po poisa lova ein rin tok ema wangin ama thop tu le faktu tam tak anom bok ani ama nge po hian hetiang soisel na hi angai poi molova arhisel na le anun man lai chu angai poi mo jok ti alo soi to bok ani chuwangin tuna social media lama ama antrol na tam tak hi chu angai poi mo te chim lo ni ti hetatang hian cheng takin kan shiat karing tin hei chau hilani lovin Aishwarya Rai le Abhishek Bachchan te intena thu thang chu Sachin Tendulkar papa Arjun Tendulkar inne na a an panin anin lan dun tak awangin mitam tak chuanin anin chenna thu thang leng vel chu are chiang ta an ngai ni Aishwarya le Abhishek hi kumni khachung chu anin chen don anga soi ani fowa he inne na ve thung hi chuan kut in kai rialin an panin an kalduna mi puite le media te ma tha an la dun hialani Aishwarya hian anarkali suit rong pol dal powder blue ha a Abhishek hian dangala dum a thung ama chuat thilti puina sang-sanga asana an kaldun thina wangle Abhishek Bachchan Aishwarya kumsonga tinlom na akalo wang de khan an chena thu thang hi alian hle thinani nimasela tunchum inne na him taka an pahnia anin landun tak awang hian anin chena thu thang chu tuna hian are felta niin fans tam tak chuan an soini ibaga hian modit adani le
Anania Diwonji te inne na po Aishwarya le Abhishek te hi an lam du na Nita Ambani po he lam na hian atel ve nge bok ani Ole tuna ve thung chuan Middle East lama thuthar then khat te kan dar lang vele don ani Mars kumzan hi somni parukhian Middle East West Asia lama Iran ne na boruak acheta awangin President Donald Trump kai shuai US sarkar chuan an doomsday plan an ti mai nuclear command thlo na te a thlo chu tir nual negin news chuan an report E6B Mercury le E45B Night Watch thlona mu chu zinga hian E6B Mercury US Navy thlo na nuclear submarine te ne na impiak po na siam theile E45 Night Watch US Air Force thlo na Flying Pentagon anti-bokte atelani atho chan Iran nena anin be na Operation Epic Fury boruak asan tak awangin mun sang-sanga sipaite thunei tu sang jok ten an thunun reng theina le har satna thleng thut pallaka in ring reng an ni zia lantirna nan mangani Mars ni hi kumsan hi somni paruk vel khan thlona pani chu US chung Maryland le Nebraska munate Thokolin mu ania anu dewa Persian Gulf Iran bul nai lampanin an thok chuak le bok ani Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei thi nu le US Israel ten Iran an be nu hian khovel bo ruak achalo hle a heng thlona te an thlo hian nuclear war a chuak mai donem ni tin mitam tak an mang ang hle ani When hi Mars ni som kumsang hi som ni parok thole ni nia Boin lama US le Iran in be na le news than khat te kan dar lang vel elok don ani US Defense Secretary Pete Hegseth chuan boin Mars ni som hi Iran laka be pui thak na sat ber ni ani tur thua soya thlona le bom mang hian Iran sipai mun pui le anral thuam kol na mun te be me kani Iran chuan US si dole verenga Iraq le Qatar US military base chu missile mangina be rangani hemi baka hian Gulf from Shang UAE Bahrain le Kuwait te po missile le drone mangin abe chunzom rang bok ein dona hian US sipai pariat lion thito nia soinia Iran lama po sipai le mipuite an thinul to bok Iran chuan an be na hi an top san lo chuan khovela oil lak lu na mun poimo tak mai Strait of Hormuz chu an dan bin tur thuan lo soi to a ewang hian khovela oil man po asan pha le ni nan soi bok US President Donald Trump chuan hein do na hi reilote a to pangti na soya mase Iran hian unconditional surrender klom thut ati lo chuan an bereng don ti asoya avauzui bok ani heti lai hian India sarkar chuan Iran nazir lai le tul chung mi omte roi chuk turin Operation Sindhu akal pui mek bok ani ole khang dekha tunlaya thil thleng then khat milar chanchin baka tunlaya indona thlengmek chungchanga thil thleng thar kantarlan theite chu ni e